Memua kwaba eba Skeleton Man TV. So Skeleton Man TV ana wushi. Say where your first time bomodian subscribe. Me a notification eso. Click all no send your video. Bia ye di betumuno abusia. One son sabekan wenye bia sure. Me da si bebre. Abusia for lawyer Nana Obiri Boahen the historian abusia wabebiem. Lawyer Nana Obiri Boahen wodi bia bebiem. Nene de lawyer Nana Obiri Boahen abusia for Nkoranza history and abusia for wodiaba. Lawyer Nana Obiri Boahen say won to me nye Nkoranza enfri Asanteman muda abusia for obo Asanteman din a Nkoranza eyeden eka hu bi. Nkoranza dimuti tropa ewo Asanteman na abusia o kirem the genesis of Nkoranza history dito ana lawyer Nana Obiri Boahen wodeba Asanteman akon ahodo a omakwa Nkoranza eyeden eka hu bi ni nyina wodeba etiene obi beka se Nkoranza eye bono a na chese wonim de woyeden wonim de wokan wonim Nkoranza history wonim ba kokra wobody trim ana woyeden wokeka bi keke na busua osi over 100 abosom ewo Nkoranza no omo de omo nye adverto omo ma TV so omo ma FM so emeye advert se mumra ye honum debi Juma omu die no wa na obeden wa na obeko omu nye advert obebia abusua ensem ne dawson lawyer Nana Obiri Boahen the historian what the ensem no egu hontimu de mumiem bonra video num ene wo munua ba abusua fie miensa na ye to aso ye nkokora miensa no ene wo munua ba wo mobosom dam esio o ma ye nchansen dane bisa na bosum no esim dua wo mu di gina kuro aye fra no Nkoranza they took me there dua ye di gina kuro no aye fra no Nkoranza nkokora miensa anu dua nkran dua o mu de me ko ho okay dua no ni nyiri ba akon atime ko wura fama sana pie Ewura form asa kopie baby fufu asana kopie baby fufu okay fokoso nipa wunya daje at your own expense na okosua we nyina na ye kiro we nyina na obeka na obi tran baby na okasete wa wunyini say you be worried yeah you be worried yeah but the answer say the answer someone ye oya pi ni say enye nipa nyina na mpo o mani baje kra say ubie nipa ni but do no any jide wo ye no but just no shock camera TikTok na odi watem ni aba ni say bi no hunu say se utimi cassette ya penimu bi a wabɔ ne bere yi ana se udum pempenso bi a na adi nya views ayesu ani ban bi a ebi no sua enye ya bi me batena anya views bi na me pe beta ya sua de wo mu ya sa de no you can't just understand na nipa no so onim hwe onsua hwe adame be Nkoranza say that very day na kwa bi so wa brochiro ai Obiri Boahen so na Nkoranza for ya semda ubesi Nkoranza me wa me Nkoranza ne Nkoranza ni fahini chia ene manhini chia me kwa hemfie koto mpanyimfo na nanu mpa se nko mo mma wa tu Nkoranza manhini na kwa mba fo me chia wo je manhini Chido mechiao ni fahene mechiao chame bako omofra Nana Abubonuya is a very vocal Nkoranza chame nanu ate yes nanu ate nanu mi adamase very interesting and they took me to woman sasema ntoa mate now foko sasema ntoa no onu be di bayere December Inti onye ni bayire December no wa wadi baye mono bia no umura ni fie ho wa wadi baye mono bia no mi se ya de ni mo ya di bayire no umura fie ho se wunim se wadi bayire mono ya bayi 2025 bayire bi wadi mono no bi na wunim se fie ho so be nwura na wura ho a ura wa wontimu ntu nane ontimi ntu nan dabi
Sasema ntoa ho. Ntoa ho. Ewon Nkoranza. Ewon Nkoranza. Ubaka hoje se besambe ye musuo. Be ya pai bia. Apaye ansana watimi atu9. These are history. And for Nkoranza na mko hu se sa Volta River no. Ne your friend Adre. And su Adre. Adre nso yase kan you. Su Adre. So I'm say one of the Ashanti wars no. Now we mo come off no. We duru one nsuo na hiri. Ana we mo de Asanteman Otumfuo si ano ha. Na nsuo no mu atete say Moses die. Mu atete say Moses die no. Na Asantefo no na Nkoranzafo no mo fam. So the last person no. Ena Danchem. The bosom no si nachi. E cross ye. Into Nkoranza na ka se ope bosom no friend twa adrem. Twa adre. Otin twa adrem. Asanteman Otumfuo. History about concept. And you know, Nkoranza ye kesiye ewa hodene Nkoranza fought with the Ashanti so many wars. The Dinkra war Nkoranza Kubi. The Infante war Nkoranza Kubi. In 1873 Broni bi ne friend Elise no say Asantefo nya niam bi abeyen. Nti be tu nipa mabakwa kohia Broni e wo formina no. Nkoranza hene ka ho bi. Onum kohia no. Onum kohia Broni 1873. Acheri. And you come Nkoranza na be hu say San Nkoranza ansa na omoko no. Omotra abo Anton ha. Ansa omotra abo Abuja. Ansa na omne na mu a omko free nyamfuma na omko akumsa domase. Dan akumsa domase omko omani mamkoto nkokora miensa ene omunua ba. And of course nipa bebre nim se na ba ka ho. Amoafo anasa say na nipa bebre nim se oba eka ho. Na koye Nkoranza. We learn na Obiri Boahen fa ma. Why na de be ba? Wonya no hisubuku bia. Why? Wonya no krata bia. Na se nipa ye one. Ne ya ha me say na onka bi maye. O ka bi maye no in what sense? Obi from Nkoranza from you amame and they took me round. And you know, womono so Nkoranza no o mabosom no. Asanteman Otumfuo Dame Bujo Bujo no ofima kanka kune kanka more than 100 omunya advert more than benye advert bantina fidie su sei anka satesani aya na asofo binum no dabi. Ana yanti omunka te said ye tia komfo bi din no se be de na tete be nya no sakura benya komfo na bete no e advert womunye what I say ampoma jambibi very well known, well respected, one of the powerful jambibi ampoma akumachi na man Ochinchina Manaso. And Nkoranza, they have very rich history. Charles away free her, ya buy Nyamfuma, ya buy it na yana number no more for no more for by Bibia no more for Omnia Kumsadomase for Convien, no more for no to Koye. And you have Keseman, you have Seseman, the war, and they'll tell you Nkoranza before 1900 baby ana kruno ani nei ani Nkoranza after 1900 baby akruno pejadu etu ko Nkoranza ene wo mo lorry park na e ba soro ho ni nyina ko municipal assembly ni nyina ye Nkoranza after 1900 then oko busunya kwanso that is the typical Nkoranza tete Nkoranza no that is Nkoranza
Nkoranza by 1900 no. Na Nkoranza free ejura ekobo oni bupe gonja for na bohye. And perhaps na eso chen akan states ni nyina no akonya ba ko asase. Ene na yakese pa. Kese pa from 1900. And I think if you make it 1800 or 1900. And Nkoranza no be amakom hene ba asase after the Asante Bonomanson War of 1724. That's wo mu sha amakom ase. Amakom for adudo nyina no nyina ya amakom. Nti Nkoranza ya amakom. Nkoranza Asanteman. Nkoranza ya Asanteman. And wamo ba kiro me kwa wamo kiro say enya amakom for no nko na betena ha. Kokofufu so by kokofufu e wa no. And that kokofufu so won Nkoranza fie no wo mbro no wo mo hene. Nkoranza kokofu hene e wo ho. Nkoranza kokofu hene e wo ho. We need to learn, we need to study. And this Nkoranza hene fan ntoma se me ba manhia. It is say what try fufu na to. Yeah, that is where he comes from. Or benefit need him. No papa. Because your poku were the first. Na capture land now from Ejura to Bupe. I think so we are getting to be 200 kilometers. Yes. And that in 1925. Omuni gonja fonya kasa bi na omudi na bruni to Nkoranza for share. And that if you go by the 1925 judgment na esro no ase tahir krum poto dawa obin krum ye ka dawa de minim ho obin krum ni nyina kare no ni nyina won Nkoranza nsase so dawa so de minim say won off o baka say won off awo bunu isi. So you go there, you see real history. History never was no man. For instance, Asanteman Otumfuo one says how don't who could January. Na ote poso ote kanu mu na botua. Na to ni adro bo ni dini dia munyina mo bayira. Hey. Yeah. I say Chadrim. Chadre, Volta, any part of Volta, over Fernandre. For this is real history. This is one young history book could be a. Some of my 30. Why am I call best 740 or even not to eat? Because I'm about here. So that is Nkoranza for you. Okwani a table koboshi, on a jura, koboshi, on a basse, a koboshi. Now, abako sema be hunu binim yo mi koya mi ko hu ye no nsutafo e wo hayi mampo nsuta ebinim tu akoduruma enti ukoduruma aye within Nkoranza paramancy no a na wo kan bara ye de nya makom ye nsutafo na mu ho ni nyina Nkoranza hina sas Nkoranza se opoku ware the first ni nyina no de ne ba no the cotton ho inti Nkoranza konya no from 1724 till today no Nkoranza konya ni otesu bia no ya beka no abako sam say you opoku wa the first ba mpomponsuo no dane papa nya mpomponsuo wa de mpomponsuo so konfonoche na de ma ayi no mpomponsuo so no mu di sai now opoku ware no na maame ni nua ba ma ne osietu to the first opoku ware no maame enua ba ma opoku osietu to the first nto opoku ware be frɛ osietu to the first wofa and history has it say opoku ware maame no onyem ye no onyem akora no saa won yam mfie num akora no ka ni yam saa mfie num as to the gynecologist and the scientists and the sababaji tuma na banyintum me dem mfa ho me dem me mama di suane ma de kire yes and mfie num no mama no ware adu
first ne on ne kunu ye fra na du owu ya be ko fa bia mana bedi ade a ode adu be ko fa owu ya be ko fa afofro ma ne ba ya ode adu asara be wo poku war the first sabre na oda so nyim poku war na anu du e ba du and comfort no chiche se o e hihye bi. And that explains why comfort no chidi mpomponsuo sodo no edema opoku ware. So Nkoranza will always talk of opoku ware capture ye. What you say? Na ode akonya no ma ne ba amakum. So this is Nkoranza. A song. Yes, you chire dia so pa. A sopa. Udrum kontampo kra krumbrono bi nso a. Uko there's mama kofa ana kofa. No on kontampo. Oye atrankonya ne bia. Then midway kofi nsiam so wo mo ho. Eba dum kontampo krom kra Nkoranza fo nkonya no ba miensa awo ho. Yeah. The waterfalls no waterfalls or hino yimushun I won kentampo no eyen Nkoranza na che se baby a waterfalls no 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 fall under Nkoranza for asase am na say ho so sha Asanteman ase ni nyina o da Nkoranza. So you see things wo ko hu say and abakosam ne first hand na lawyer se mitie ne wo kan yi a na eni ahefo ne atiefo nyina no ugiri se entiase pa ye nya ne se Asanteman kwa baby a ye keka kwadi na che se ewura north no no ewura north. Now look, o say to the first buyer no na kwa man dem fa say approachifo ana kwa man sojafo na ni oda no no yasafo hene na yasafo hene but say to the first buyer no o mo je sa title no e de koma bantama yeah, and that adum na ye ka no o say to the first eba no nipa hasa no a akwamfo de no man no obae no baby odo ombetre no na ya numfo the numfo no were warriors ne be num akompa nti ya num na nya adum nti anum na ebia ne kan ene de aka na adum exactly anum akomfo and that history has it that now you meet a lot of history books binum say bantama no ye ense dagomba or gonya we me papa na de mame bantama so ultimate asatefo mfiri silemfo ultimate asantefo emfiri silemfo na ultimate silemfo so emfra asantefo so as silemphobia from avosa Asante you security group. There is nothing wrong. Asante the same ananti frititi. And then one secret ama Asante timinya ayinsa. Baby Asante no beya do baba beka no ho no. Onkyere wase so okonenya wo. So no na fa damfo. So no na ye you onkyere wase. And contrast it with the Denchira kingdom. The Denchira de no wa no be ko a Denchira be capture wo no. Omo ahu se wo ye hoho. Until time you feel better. Erentina ekofa se brebra ma amania ma. And that is why, because I feel so you know na se be de niam akoma Denchira no. Na se be de ahemfo no be de be yire ko. And Drabe was the first to say, "Some family and co." And said, "A quamaya because it's a brebra madia,
Eso me family man so uncle. Enti na ma kasa brebra ma amane ama. Na che se dwabe hine ne yire no ne afeli brebre. Yeah. Ana ba ko no so ne kwaman so kwaman no metamorphose to Kumasi. Ndi brebre so wa fa brebre a dwabe so family yire ma dia brebre ma me so me family yire amane ma na ye de akọ. That was the beginning of Kwamai Alliance metamorphosing to Asante and Denchira War. Brebra ma, mesome mfa amane enko. Now, so my young Nkoranza kakra na mata me ho no. Ma memra ma ba adum. Memra another first hand information. Me your opportunity. Eko hu komfono chidua no. Komfono chidua no. Yeah. Odua no Kumase. Yeah. Ani kumawu a enti ebenya Kumase ni kumawu no. Yeah. Wakohu. Na da so si ho. Na santefo no eba wo hu dua na se da. Esi Kumase anase. Oh, adum. Wahu poku trading. That's one chire ho. Oh, me chire ni mu kakra. Wahu poku trading. No wa say the war nante. War nante. Wo sanako ejaba na wa se ho no. Ana mekom. On your right. Aha. Wo ma sifie atwa ho ahia. Na wo ye hwanne. Asante for monko hundua no. I was just fortunate say me twa mara ha. Uda bia o kan bakose o ka bakose mpa o ton asante ya bakose o ya de bra konfano chi dua no hu damre dawi wo mama hu dua na se wo ba hu soro because da na ba si atwa dua no ho ahia no ase no soso no ba se na sida na atwa ho ahia etino the only person obenya access to animu was anya access to asie no whoever is the occupant of the golden stool. Sati wa me wa dum ho nyina no obeka kiro se wate se brano santi no ba ho ebegunsa. As for that one, it is a notorious fact. Was store ho ohu ote so ontiase die ntina sante ne ba brano akamia se bi afi anya hwe a oba bemplim engui and I've never been share story in war history book bia not even Adubuahen, not Osan, not Fage, not Dupious, not Bodrich, but share no bia tina wo say we book no I don't see and I say we now another history no o me ma me wa wonya sante hene de wo hu ase ntu mo agina se o mo ma fa mobile phone ko no akotwa dawe o nso twa kora enye yi ema now duano wo mo ma duano nkosoro kese se obi wo akirichiri a obon se duana e tin then he may ask na ya da nani duani and that any time aduano o mo betwitwa so no esese nso to adum any time aduano o mo betwitwa so no esese nso it could be December 20 something December nso ntoi esese so beto